the backup. Move. Somebody guys up. Raundi ya kabiri bavuga butumwa ubwo turuze kuririmba ukovu gushimisha iz'amakaratasi n'izindi zose zazindi zose muzindi zo mutazi murazirimba kugeza musimira mana sifiwe wa ana ameza mbele yangu machoni mwawa tasiwa waburetse kamera ho bukiya tugakompa wana sifiwe mwanditse yaravuze ngo Imana izaduhanagurisha amarira kuduha abacu twabuze ibyo twaburiye hano tuzabibona mu ijuru. Amen. Abantu bagize ibyago, abantu bahuye n'intambara runaka, Imana mu ijuru bari kwihangana kandi ibakomeze. Chris, excuse me, is it possible to put, the monitors up a little bit? Yeah. For the vocal. Yeah. Okay, if it's possible. So, arijamwera vuze cyoku y'abantu bagize ibyago hano muzukuri hari nundi muririmbye muri alarme witabye Imana umunsi wa none. Rero kubera kuba icubahiro reka dufate umunota umwe juste kugira ngo twibuke tubahe icubahiro tubibuke basigaye dukomeze na gahunda zacu. Please. Murakoze cyane Imana bamushimire. Yes, and was. Yes. Imana ihimbaza tugaruke noneho mpamvu nari navuze ngo ndabivuga ntibagirwa ariko ugeze kuri indirimbo ndabyibuka Bwana sifiwe rose navuze
mumeze neza biraza gutungana musijana biragenda neza tuzamura ibiganza yemwe umuntu wese uri mu materaniro azamura ibiganza ziraboneka tu biraboneka yambaye ishati
turasubiramo ewe returuzi kuyoba rero kusubiza Bwana sifiwe turasubiramo harimo n'ibyo Ismail wavuze sizane mumenye ndi bandi sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa hawezi kuni saumimi ingawa akijificha sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anatujua itatizo tenina utosheke kabisa tuzamura ibiganza uyazamura heke kabisa uyazamura heke kubw'icyubahiro cy'Imana
sana. Hallelujah. Kuchumeli twali Dallas. Anaza abantu bawo barafise. Tugiye kugira mugeze ngo tugiye kusi. Niba uticaranye na somo cyangwa nyoko bukwe. Cyangwa avuga mu ikanisa. Si cyane. Umuntu wese abzini. Tugiye kuzina. Kubw'icyubahiro cy'iki. Kima. Ubushize twari mu Uganda ahantu bita Imbarara. Mwivuga butumwa. Tujana n'umuhungu umwe abyina umukunga. Abyina umukunga y'amasoni umukecuru aramurenga kandagira nana ararenga. Wa mukecuru yararwaye kanseri. Yamamurenga yamamubwira ngo mukecuru ngo sinzi ikintu kikubayeho. Ngo ariko kuba nkuye ngo hari ikintu numvise kikubayeho. Umukecuru ngo bucaza kwa muganga. Avaza kugira ngo kanseri yawe. Bwana sifiwe. Haleluya. Amuganda gusa. Amaboko ari n'Imana n'amaguru ari n'Imana n'ijwi riri n'Imana yo ukora ibintu bikomeye. Haleluya. Lakini niba ukomeye nisa niba uri umushumba turakubasha niba uri umuzeyi turakubasha ariko habeho Kristo muri wo muri uyu mwanya. Haleluya. Kugira ngo tubibaze Imana twake papa. Ibule, ibule, ibule.
umande umeshuka kichwani na nywele zangu zime na huyu si mgeni Yesu Mwokozi sauti yake nzuri najua ninamfungulia naona ni Yesu sasa huyu sisahau turatana kukanya turaveta mureke musiribe nako turibe sende ni kimwe cyangwa zibiri Olivier Rieda nanugumisha aducurange ejo muri Kentucky nitumara dusiribe twumva ijambo nyuma y'ijambo turaveta turi kumwe na paseri gahunda z'izindi nabona ngo adutahishe inyota itarashira niwe ariko ntiyobikora nasanze ari umuntu mwiza cyane aramatureka tuvete itinanirwa tugende kandi nico twaje gukora aradutahisha tuje hano ni iwacu n'ahandi iwacu kwiriba umusamariyakazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe ku muyuda kuvugana n'umusamari beza bahoraga banganye bakarangwa n'amakini n'abeyuda cyane uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'umugore maze biba akarushuka ntamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na Mesiya biramugenza ngo uhure na Mesiya uhure na Kristo twajya gupanga duhure na Mesiya umugoroba mbabwire story yambayeho
kuza muri Amerika naje ndi muri Amerika ubu nyine birashoboka ko mu bantu bose ariko ushize yaje nyuma yanje wa umwira waje naje naramutanze onkire naje yatanze 10 kimwe nawe warantanze ariko turuzuza umwaka turacyari mu bihe Bwana sifiwe sana noneho Yesu yatugiriye neza isi iratumenya biciye mu mpamvu ziwe wenyine noneho ivango n'umunyarwanda afite ibyangombwa zonyine ariko kandi ndi impunzi y'u Burundi ko murivuze bize manisha kuri social media mu Rwanda noneho umunsi nari buze abarundi bari bari ku kibuga cy'indege banda bakareba kuri YouTube kaza mbibona bakande bakareba kuri YouTube ndamwera n'ubwoba ndamwera kabisa naye abanyarwanda ntibasubizayo ndagira gute noneho bakambaza noneho ngo ngereho barambaza ngo witwa nde ambwira amazina nyine yo kuri Jeto mwese mubwira amazina yo kuri Jeto habe n'imyaka yo kuri Jeto itandukanye niyo muri siko bimeze Bwana sifiwe sana noneho bari amazina hariho nari tupi ariko hari isura bakabona ni Jeto noneho akareba na YouTube uyu si wowe Jeto umbonye amanigirigi murura Bwana sifiwe kugira gusa mugire gute none Yesu yaravuze ngo nzosha muri Amerika je nabimenye 2013 ndikira uvanga ico ikindi cya kabiri nzonyura hari none iyi ntambara ndayikizwa niki bono wa mbere ndamusimbutse ijambo wa kabiri nawe yabangira kwa urugendo rumeze nk'urw'abana b'Isirayeli rumbana rurerure ubwo nari nambaye nifuza rwose n'agapfukamunwa n'amarinete n'isa nabagera bakambwira ngo kurayisa n'amarinete n'agapfukamunwa aba bantu nyine ndacanganyikirwa baragenda kaza mbona ko barajara bakabazanya bakagaruka tizo mwigira zose bitizangombwa binyemera nabonye neza y'Imana Bwana sifiwe sana mwese muri hano kubw'ineza y'Imana ariko nubwo dufite amahoro tuguwe neza hari abandi bari haruguru tugiye kuvuga ngo aciye inchi yetu Bwana sifiwe tugiye gushamburiya ipepo riri hakurya abantu babona amahoro amen abantu babona amahoro ngacubaka papa umuntu ufite akantu hafi yiwe k'agatambaro cyangwa Bibiliya cyangwa akantu gatoya kugira ngo turirimbane iyo ndirimbo nitumara tuze gusirimba twumva ijambo ry'Imana akantu gatoya nk'ikimenyetso abantu tumaze iminsi tutaramana ni mu kubaho ubuhamya bw'aka gatambaro bakabasha kuzumva cyane fata akantu gatoya ukizereremo hari icyo Imana y'ubukuru nitumara twumva ijambo ry'Imana mu kanya turaza gutanga nukuri nabonye zahora Mana tukweretse minembwe Churanga sembele papa Sembele kabisa mwitu muziki
tuziranye se unavuga ibintu bishasha baziranye twese ari abantu ku musaraba wa Yesu hari abagabo batatu Yesu yari hagati ku ruhande rwe hari igisambo hano hari ikindi uwo musaraba ari itatu ari abantu bayobye hano bashobora kuba bataratumbiriyeho Yesu yagize gute yararibagahusha bazi ngo bace dukeneye Kristo bavandimwe Bwana sifiwe dukeneye Kristo kimwe mu bintu byanzanye hano naje kubabwira ngo mufate amaboko abana banyu bafite impano zo kuramya Imana kubera ko mufite abanyempano muri iki gihugu mufite abaririmbyi mufite abacuranzi ariko ntitubazi kubera ko mutabafata iki amaboko Bwana sifiwe haleluya iri iwacu YouTube ziduhemba ni mwebwe muza muduha views amafaranga tugira ni mwebwe Imana bamugisha mukuru muyohereza ariko hano naho hakeneye kuzamukira kandi byose nta handi mupfira ni hamwe nyine uwepo wake maishani mwangu umenifanya munyenyekevu tuvuye ngo akiri amakanisa yetu kitani nyamugomora ije mu makanisa asohoke Bwana sifiwe akajagari k'amakanisa kashi afazana gashi satana ari ku gihugu cyacu Bwana sifiwe ibintu uvuze turi kumwe namwe turi kumwe twagiye gacuranga papa